a on, kao i mnogi drugi, su pogrešili. Evo, 3 godina kasnije, najbolji sportski podcast 2025. godine. Ja sam Luka. Ćao, ja sam Boce, mi smo podcast 675 i ovo je naših 5 preporuka petkom. Broj 1, Uncle's Crew, stranica koja onako vlada informacijama, to jest jedan čovjek koji vlada informacijama, onako praktičnije, najbolje da čujete i najtačnije da čujete. Nema laži, nema prevar. Kad je bilo, još nije bilo Uncle's Crew 2, još ga ne ugasiš. Da, bila je prva stranica i ja mislim da nas je, nikad ne se zapratio, znali smo ga duže. Znali smo ga ranije, znali smo ga pre podcasta, ali ne mogu da se setim tačno. Jao, kog beše objavio za Zvezdu, baš mi mislim da je Kampaca objavio da će da dođe u Zvezdu. I onda je follow stigo odmah. Ovaj zna šta radi. Znači to je to, vidjeli ga na aerodromu. Da, pa rekla kazala priče, znači ako se nešto desilo se i to je tačno kod njega. Broj 2, Nick Knows Ball. Jedna od novih stranica, da kažem trenutno, ali u suštini jedan lik koji baca, da kažem, highlight na neke nebitne stvari možda oko košarke. Ovo je lik koji sedne i snima si kao kaže imao si platu $200,000 godišnje, 78 godina. Pa čestitam ti, nisi ni blizu da primiš kao ceo career earning Timotej mozgova. I volim što proziva konstantno, znaš, kao misliš da je ball knowledge Sean Livingston of mid-range, da ti pokažem kao Janis Repko floater. Znaš, i onda vrati ide serija floater Janis Repko. Pa tačno se sećam jer je izašao mi je neki njegov klip, u početku nisu bili klipovi nego samo reel, njegova faca i kao za nekog igrača koliko je zaradio. I ja kao na foru, bilo je tipa, da neki random igrač bio i tipa niste ni blizu da primite koliko on novac, da kao imate 100,000 evra godišnje, 200 godina. Ja kao na forumu, ovo nema šanse da je tačno. I proveravam ga na ChatGPT, izlazi mi kao tačna informacija da ako zaradiš toliko kao, fali ti još 1.000.000 da budeš kao, rekao, da li je moguće da je i ostavim kao komentar, kao ne mogu da verujem da matematika tačna. No. Ja moram da ti se ubacim, sad je skoro napravio video za Gigi na tome. Gde je kao gledao, onako snima nešto u New York, mislim, od neki most i onako kaže ej, Gigi, kao, nikad nećeš biti ovde. Još mu je Euroliga odgovorila kao ne dire Gigi-a. Izvinjavam se, kaže. Yo, Gigi Datome. Yeah, buddy. See, this is the difference between me and you. There's levels to this, buddy, but keep dreaming, maybe one day for you. Broj 3, Genius Takes, nekadašnji Bronny Stan. Stranica koja prati karijeru Bronny Jamesa i na najbolji mogući način približava šta on radi na utakmice. Odskoro je krenuo da radi i ostale igrače, ali dalje Bronny i Bryce su broj 1, ono o čemu se priča. Hvalim mu pas iz auta koji ubacuje, great inbound pass by Bronny. Kad pogodi bacanje, just like Bronny senior. Kad da neki pas i onda ode asistencija drugom liku, hockey assist by Bronny. Hockey assist by Bronny. Almost steal. Almost, guess, still almost. Da. Ili kad promaši trojku, šta kaže? Great shot by Bronny, ali samo great shot by Bronny, promašeno. Bronny James is officially back in the NBA and he made his presence known tonight. We start things off with him doing a great job of probing the defense here, gets all the way downhill, hits a nice little scoop shot floater, just a little bit short, but he does a great job of ball does get deflected here, but I thought it might have been a foul. No harm, no foul. Lakers keep the ball. Bronny makes a great inbounds pass here. This next sequence is insane. Bronny makes a great pass here to Quincy Oliveri, gets the ball back and then swings it to the corner. This is such a perfect play. Would have been an insane assist, but instead the guy missed three-pointer. Drugačiji je kontent i mnogo onako privlačniji za gledanje. Ali nivo satire je da nekad pomisliš, ma možda je ozbiljan. Znaš, desilo se u početku, da ja budem na foru. Ja sam imao momenti gde sam pomislio kao,
Da, brate, dobro je Broni. Da, Samo highlights, brate. To mi nikad niko nije postigao. To niko ne bukvalno. uspeva. Da. Mislim da su glasovi prepoznatljivi, da teško da možemo da napravimo mi to. Da, rizično, morao bi neki generator jak da ide, da AI generator jak u pozadini da ide. Da, Ali ima igrača. ali radio bi ima za igrača. jak. Radio bi za jak. Pa sad je počeo da radi za neke druge igrače, konkretno juče objavio video za Luku Dončića koji je onako dobar. Bila je kao sprdnja na odbranu njegovu jer svi mu pomažu, ali ono, mislim da bi mogao, ali ovo je nekako ima draž. Kad je za Bryce'a prvi video radio, isto sam se osjećao kao da je za Bronija odradio, znači nekako kao, mnogo je od svih ostalih igrača za Bryce'a je bilo najbolji. Broj 4, klasik, njeguški pick and roll, jedan od goatova sa ovih područja, tako bi rekao. Ne mogu da se setim konkretno ko je postao, znam da je baš malo pratioca imao u tom momentu, znači ono, možda je bio tu, pre 10.000 pratioca znam da je bilo i onda ono naglo krenuo da raste i ja sam bio, ono, znaš kad uhvatiš vozić nekog ko tek raste i čak je meni odgovarao tad na poruke i onda mi je to bilo još veća draž i onda on kako je rastao je bilo još veća draž što ti i dalje ti odgovara i onda, mislim, highlight svega je da ja sam mu puštao poruku za podcast kad smo trebali da krenemo i on mi je rekao kao, pa znaš, treba vam mnogo originalnosti za tako nešto, možda nije najbolji momenata i mnogo podcasta ima, a on, kao i mnogi drugi, su pogrešili. Evo, 3 godina kasnije, najbolji sportski podcast 2025. godine. Dao je nekako podstrek, gurnuo nas je napred. Kad smo vidjeli da može tako nešto da se radi. Da, podcastu da, ali je bio direktna inspiracija, da kažem, a vidim da i mnogima direktna inspiracija za stranicu, za Instagram stranicu, uglavnom za storije. Imao je neke template koje je on pokrenuo za neke određene stvari i muzikom nekom pokrenuo dosta stvari. Reći ću da ga mnogi ne cene za to, ali mi ga cenimo. Da, i proslavio je mnoge pesme. Jest. Mnoge pesme vratio ponovo da se slušaju. Gaci meni je, to je prvo što mi padne na pamet, kad mi kažeš njeguš. Meni je sad ova nova, ova bugarska pevačica. Tisi, ne znam kako se zove pevačica. Kamelija. Da. Nismo, ne znam zašto nismo dobili ni poklon. To mi nije jasno ako gledaš sada se tebi obraćam lično. Crna Gora, Srbija, to je bio problem. A kao ne rade dosta. To je bio problem. Ok. Broj 5, MK, najbolji basketaš 1 na 1 po mom izboru. Možda ne najbolji 1 na 1 u svetu, ali najbolje radi taj content. Pored toga što je najbolji u tom kontentu, najbolje rage baituje trenutno u svetu od svih Instagram stranica. Od svih sfera. Sad je skoro bio na turneji po Brazilu, njega mrze tamo ljudi. Ono, primi koš, uđe cela, publika na teren da ga gura, da mu pokaže tu small ili tako nešto. Meni je to nevjerovatno da je uspeo tako nešto toliko da izazove u toj količini. Ja bi da se ubacim ovdje u smislu da ne očekuj košarku. Ne očekuj samo košarku. Jer to mi je dobar kontrargument za njega, on je košarka. I stvarno, on nije košarka, jer do nekog stadijuma krene previše fizički da bude i onda je samo faul. Ali to je magija koju donosi tome, brate, iskreno. Ako tako misliš, ja kažem ljudima, dođite da gledate 1 na 1 kako se igra. Meni je ono skroz prihvatljivo sve. Pogotovo onaj duel u Španiju kad je igrao s onog lika što je došao u dres Lamine Jamala. Ono je bilo, znači, tuča surova. To ti kažem. Broj 1, Uncle Screw. Pa će kažeš nešto preko to. A treba da objasni? Mislim, ovaj prst, to mi je navika. Kad vidim kameru, to mi je konekcija. Ja pričam direktno.